I samo prije videa želim da kažem da svi posjetite kanal Obitu Čiha, tako da eto on mi je napravio intro. Ako vi želite intro, posjetite njegov kanal i eto, idemo na video. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. I u današnjem videu, kao što vidite, radit ćemo Sasukeovi odnosi sa Itachijem. I dakle ljudi, hajde u ovom videu da probamo nekih 30 lajkova, znam da to možemo, tako da eto, hajdemo na video. Dok nije pogubio Uchiha klan, Sasuke nije Itachija smatrao za svog starijeg brata, već i za svog idola. Jako je želeo da bude kao on u budućnosti. Iz sveg srca mu se divio, što je Itachi jako cijenio, samo to nije pokazivao. Kada je Itachi dobio naređenje da masakrira svoj klan, lagao je Sasukea da je to uradio iz samovolje, nakon čega Sasuke postaje ogorčen i željan da ubije Itachija. Više ga nije smatrao za idola, već za smrtnog neprijatelja. Međutim, Itachi se nimalo nije promijenio i dalje je bio zaštitnički nastrojan prema Sasukeu i želeo je da ga drži van opasnosti. Naređenje o masakru Uchiha klana Sasuke je saznao tek posle Itachijeve smrti i tada je promijenio sva svoja mišljenja o Itachiju. I dakle ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidjelo, obavezno slikite like i kao što sam rekao, hajde da probamo 30 lajkova. I znam da je bio kratak video, ali jednostavno nemam vremena sada dok je škola da snimam. Sad će neke reći kao učiš ovo. Ne učim, već jednostavno idem u drugu smenu pa ne mogu da postignem sve. Tako da eto, vidimo se u sljedećem videu, a do tada veliki pozdrav.